Anyang laki din! Anay! Nagsakit una yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka dito'y. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay day jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadway ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwayo ti asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugin ka. Anay ko. Una ka matulungan. Nagalas mo ti sa bagbagam. Kababain, nagado ti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro sumakit ta tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute man tanti ka anak ka. Sa klutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para sa klutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakutak abalasang kasta? Ibagbagak laang ti rigat na. Jakmat kaya ti agbakbakat abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti pa nagsasaong kanya. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamatadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan damot a pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Ang mga no ibagada pa'y asyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Ang mga no ibagada pa'y apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, no amok na kumaakastoy tirigat ti agarak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanakit din. Anya, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababain tatang. So imbes nga si kaswag, kat masusuro na kinkwana. Naawan ti ganas kun kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mo. Iso nga agawid kan.
Tamapan mo awiran, di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti magbagak iti hospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagpagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit ang marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kenkwana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang. Nagkidawak matan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamat papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga rod tinagam ko kadagidin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawak kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamatan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ken ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay paray. Si kamot ti gawa awer. Aglablaba? Ay kat pasaron man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrikat ako nada pare. Saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Neh, apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen indo naganak. Anya? Uwan pare. Ang mga no pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay kalbit ka kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamatan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, higit din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita. Di nakmatan pagan Kaputa jak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti pabasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Ay, nagpintas at talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manon. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamakan ka. Adon samat na kan ko na ikontra iti tiyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunam asan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga daing naramid mi ngam nagsikugak mat manan.
Kat normal at adakit nga ron asawam. Nuapay kat nga minanagrigat ti aganak Sana bale, basta intun dumakil lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day tati nasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Diyak maamo nga agsikuga. Aday amot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinangpilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikat ti kong pulakang ka. Sikat ti kalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Isuatap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa mga ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti panang ibabain mo kanyak dito. Makamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa hantan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak moten maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang. Kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw. Sayta agsina kayaw. Ngati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw ano kasta. Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kastoy ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaandak pa'y dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpurme nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun paray. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa aring agsiksikog. Nagsimplan mo ti parigot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan paray. Ay katiso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay
Sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yo pare. Anya laki day. Darwin. Anya laki din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka iti anak ta. Orayam ang makarieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamot lakay kailiw kan. Anya laki din da ito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo anak-anak. Iso akasta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsina ta. Pangasim ka di alakay. Oho, di na kun maalay, ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ura ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka, saan mun tumutla ang amatungpal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Ket nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manen ngagsikog. Ha, agpaisaw. Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Isu nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, pare. Apay ngagwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko mare, dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis iti rabi eh? Pamati la titataw idi ang gaday ta kumare. Di kan tumet ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis iti rabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Anya dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay. Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi eh. Ha? Para kan kwa na dakas takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punre ta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan asin suwanda iti biyag, gaputa sanda apat dyan, ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manin nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amukan Kaida.
Apay, malaala ayat isa na panagwali si Tirabiti swerte. Ha? Depende la tamat ay di kinagagat, kinasarot ti tao. Anyal lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka ra, brabe eh. Anya? Tapay kuma, dagis aya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis itirabi eh. Dakas ti panagwalis itirabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko itirabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apa nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo da ita. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay a Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumari. Agawin ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay. Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, puno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakes ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan nga swerte nga eh. Patsem mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngam dayjay nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsem dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay a nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin da bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin kayo da. Naku na maday tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngamda di nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyan. Sardangan nakman di no? No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-bakatan nana. Nay, anya ka din dayta nga ibagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbakit na kaon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kanday jay a Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Anya, siyak pa'y talaga ti sana pa isuraw. Ay po na yan. Dita kay manlangan? Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya na tanagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpay laang.
Di ka pala imo na naturog. Inuray ka talaga, tanyuray ko king katiwara, Jessilid. Anya? Unay kan ayda. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilid. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay lang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak kaya si katimang dalos katsyakmat. Alang araw, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales itirabi eh. Isungarad ako na ngayon bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis itirabi eh. So ngayon bigatan adalusak day jay. Maawatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magpukpukaw ka. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlang dayta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagaksan aya. No dinalusam kumati nanganam dito'y silid. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalat ta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba miti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam tiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibagbagam. Ah, apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, nana. Nagsakit na talaga tilapayag ko. Sapay day jay matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw aya ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na Nagkunang ngamen asaan na awalisan no nasken mo't andalusan. Amo metendo dya ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis kanu ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tan ti kuton itilapayag na? Saan pa ya kanu? Baka gay ay ayam pa lang di unig ah. Isumit ko na dagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakkel ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det.
Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamati, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Tiko na, gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ga ita, dapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalayda, kumare. Wan kumare, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot ti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gunggunanagit di Kinasadot na lang dayjay. So asan na makawalis iti rabi Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng nga pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No, ado ti warna, apay ka din na saan ka nga agwalis. Tsak manamukan ko na. Siguro. Itaan ako ton ti lapayag na agnakam mo siguro bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano, kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton dyan mabagbagi na, jak lamon, ay, yan laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpigsam basit na panagsaom. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan ada kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas kat ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y nakagudwa? Ay, kung ano nalpasan, ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kahit. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumat nga min abalay. Kastaya, Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. sa bagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod ko ta da pagparamid da. Sa bagay matkit di
Kano nga tamot amasimpata daytoy old house a paggiganan tayo? At danto bakit? Dumteng tulata. Ay, daanan daytoy balay tayo. Kasla marba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray doa kasut laang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti baking ken arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumad lang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang ko ken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anas ken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu a pasensya ka na. Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nak nga rod inikkan iti bulbuludak. Dua kasut laang mait. Anya, nalabas mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasut laang ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikan. Kahit no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakal. Wan mait, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kahit. Para makita, numalpas da ita abalay. Imbag ko ma, nujak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala, di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka laangan kasinsin. Alayong pa'y lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutang. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsin. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dito 500 ka. Ha? ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray, Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di tabalay da. Kano kasla kamarin ti kalding. ha? Katuan mait. Kita man ti agdanda. Kasla marba. Jay bubong ti balay da. Kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabas mo da ita Maray. Mayat mo di balay da, ken nalinays. Alang arod Maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang hindi pala ita. Ay na, wan nga rod lakay. Agyaman tay tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Wan alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat,
Ure ag subli-subli kan ton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumatkin kansan, surebol da jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatak amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan, didakkel tun abalay ti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanen into next cropping. sa bagay matkid niyan. Ay, huwag kayang kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagiti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay matkid di ah. Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay matkid di ah. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas di ti balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay matkid di ah. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas si ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya, ngam sabali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Uy matkid di ah. Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uy nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tidaduma, ingatang mumat kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit nga rod bakit? Ay, mapan ka pa balay da, Mark. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaganan tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsardeng matgaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mat ti balay da. Si Kamat. Katuan mat bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawatag kan kwa na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsao-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina.
kanam, Lorna. Ijay garden damari ime kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari ime ijay garden da. Sumrag ka, Lorna. Agyaman ak, Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel. Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Saan akasla idi akasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. Dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ay, ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa'y. Ay, agyaman aklangan kadag iti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, ado pa'y dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi at nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayati pa nagbiag dangam da tayo. Ay, sikanto mga min, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, bado, gananya pa'y dita. Anya nga itan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anya laki din na ya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da mark. Mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka madlor na. Ay, wan mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kastaya. Ay, wan mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Katuain. Ken saan na bale, taadumat dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyapay dita. Isumat ti na ikargay di balayo. Katuan. Isu asa na bale nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Naitama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Isu nga isumat ti isungbat ko ken kaita. Anya?
talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna, kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya tikas na lakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Siya ita, siyak madla ang gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon, Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan ti parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istoryan ni Mark ti mapaspasamakin kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Dahita nga raw di ka na yun tang ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay ang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Wal kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan na piti trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gadwa na. May kasukulan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mabid lang tagpilasa. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asin mo timbawag ka? Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka naman ti pagluganan ng agawin. So ay mawag. So unag ka may trabaho na. Anya? Napuna nangawan ka naman nilakay namang sukong kinkwana. Anya? Sana palitan ako na nangad nga arkilay na anong ti tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sa wen? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasin. Bakit? Anya kasi tita kay Bagbangan. Ala, ingkan, tagawid ka matlang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday dya babae. Payakas dapat ng titurong di sa si kapilang. Ay nala na, amok namin ti ugali day dya aros ka. Nagatgatal pa'y nga masamrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awang mo siguro ti dakes na. Nung kasday nagpasukon ni Rose. Pagyaman ang kitde tada na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan niya ipagbagayo at nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day dya Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman na kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ganiti balay, Manong Rodel.
Awanan niya man na, Dinggo. No, dagiti daddo mga na tricycle drivers, masadugdang mang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagiti ay. Isuda dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay puno dagiti ano? Mana, alahamon dagiti bayad ko. Taytan, o saan mo ng ito tibaryan? De, 200 pesos matayta, nakadun ngay. Ang laki king! Payamon! Sa labangin, taaldam ti sweldo ita. Igatan mo tayo itiputas ng isang pet mo, itiputot mo. Ay, agyaman ang aruda, ating go. Awan ang yaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka, mga itultulod kanya. Aking gaditi balay, musika, ti paglugana. Okay? Kanayon ka magtan amarabian na kay. Ah. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka magtan amaladaw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa di na yan, di paggawa ka sa bali, na paano ka nagpasagan niyan? Anya? Intulog ko kami ni Bakla, aging ganyan balay Isulang marabyan at di pa nagsubling ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uy, abay, at ang ati parikot iti dayda. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidagas akay papanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo, aging gay jabalayda. Nila, nagadumula. Sa pinagidya tatao kat nagatgatal pa yung igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga noy ti day tatulog-tulog kun sukon-sukon kat isugit din ti pangrugyan ti limad a relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin man na pasaheros nila kay mo kapagimunam. Ah? Nalabas mo na itapa naghimon? Kasanumat ngamin nana. Isu akanayon ti rason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Isu ngay pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya? Sana kung agpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pangaasim. Ta saan ka kumabang nga agdardarasodos iti panggap mo nga arabidan. Taamangan no si kaki iti may sagmak. Oho? Saan kwa panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa day charos. Nagano ti mabalin na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan? Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diya ambaw. No anyat ibagakin ka. Agawid ka kiday. Tain ka aglutaw. Iti sagpikan nila kay Mau. Ay niya laki day. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Nga tinaramid naging ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na tilikliko da. Napanagayan imbagbagay ti kaaruba, agargaryak karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, adaw din ang idanong kanyak, iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunamot ka no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun eh, dahil siya pila. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan ang nasayata mapan na ibagbagay ti tao. No di na kaya't ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapan na ibagbaga. Bakay? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas day nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali maggan, di pa nang ipapan na. Ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan laras ka ti pag-imunan da dya pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat naman na maglainis istorya agar-garyak kano nila kay na, no kas dyan paituluda kaya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo na panagimon daytat? Anong babae? Babae ako no? Nalabos na talaga. Nagdapay na yun naka-insecurities iti bagina.
Saan nga ba makaroon si Tibagina? Naglos yan, tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kasla kabsatuan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Yung dayjay mag-asawa na, nagdakas, di pa nagpapanunod na. One year old Mari. Agasang man, napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lang ano nga pud no ti atap na, kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man ta kahit ko tagbali na kabit, uno number 2, saan akas kinirudel pa ilang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang, sino ang gwapo ta asawa na? Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Abi ang gusto tilang bagay. At ang di parikot, gusto na nagsamsamit ka mo eh. Agpuno ka man, Rodel. Anyak ipudnokin ka. Naturog ang itay na pigsa ti Todo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya abangkla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwana. Pangaasip tagputno ka. Ay napilang. Pauna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito panagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana putno. Kanaawan ti araramidan. Salbag kayo! Day, nagpipig sa tikim at ng bumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubong na ma. No, at daman kirumbang nagbutan. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nagday takit din nalabas sa panaging imod mo't ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya? Nagruna day dya Rose. Adalang arunan asawa na. Ngam awag pa lang awag iti asawa. Wagas na day dyan. Tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Dinadaan lang tinalabas a panagimon mau. Day takakaiso na panunod mau. Salbag ka. Aha! Ikak man ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardangan da ti asawa. Awanan bain. Salbag. Ay, kudak laki din o sino ti tuk-tuk-tuk. Parbangon pa ilang, siga magkayang kumaray. Ay na, uwan kumare. Tagna mo, sana ko na nakaturo iti may sarabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, di rabi eh. Kunagon ka. Iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masaway. Dahiti man Impos na ti rupa taduan. With caption pa Hala, nakita ko ng bay nagatal. Nagagadal pa yung summary. Agkasam man day tapa ng ipabay na tagata. Ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na ti rupa ta. Ay, ukis nila katan. Nakapabay na talaga, mare. Kitaan kat nagadunti nagkukument Awanan, nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang, kinalabas ako naging imon na. Awan mo di kinapod nun ah. Ay man, tay darong ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idarong ko ano. Magdadaan mo talaga, dayaw awan mo pamalagnat na. Unang matlalo ka aagaw, di asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anyan. Bagyom laang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kuana. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrid nga. Taro pa nga. Hay napilang. Insecurities mula ang dayta. Iso akilo ti panagpampanunod mo. No ti panagkunang kat baybayan mila ang akastalatan tinaramid mo. Nagbidot ka.
Itamot lang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarong ka man? Ay, kwa mare. Saan po mama na? Indilit ko ti post ko. Ay, sa anak man na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mo, nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong ka pwede kasta na naramid mo. Anya? Yak amo na niya't may bagat kita kin kapilang. Pang-asim na kay. Amo amaawatan da kada bakla ken Rose. Pang-asim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbari ti day tapaikot mo. Total, si kamot na gararamid. Ha? Kapulang day tay tinalabas sa panagim-imon mo. Among, gusto ni Rose, hindi na ibaga na rin ka. Dahil ta panagim-imon mo, kat anda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Pang-asim ko mapad na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uray nga pa iti labi-labitam dita. Nalpaso na naibabayin kami kini Rose. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Ha? Hanggang samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, guwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. Kwa. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman, Kwa. nuda kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay, wala niya pa sa asawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikan ka? Ita, lakamam at ati maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilang. Nana, agasan man, tauray nila kay maukat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan. Parikot kong anod, nana. Kasalungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko, apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, anya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungam. Mapadas mo ati agbyag, iti unag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabal sa panagimimon maun. Ay, awan pambanagnag mo, ngamnagturad ka kidin anang ipos, iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalakal nga raw. Wala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam di naramid mo. Barang at dapay nabatbatay nga asidakan ka pilang.